ama sa penin tunilha phana avela Kuki channel Impact TV Chipinthei Talkshow na vezo si na bonun chibai kain bolve tunilha phana guest a in ayu nunga Jenny ning hoi them son tak Miss Pineapple 2018 akoma to tan kholim pi dingin ama to kholim na all in ti chun ananei taute Miss ning hoi them son tak ama sa penin chilai Impact TV Kuki channel Talkshow adingan hungjin ka zana salam kain bole ka hin li me tunilha phana nomin na kholim hitin na ama sa penin I kholim masangin nang ma chanchin thu nang ma ne na personal introduction chu ne hin bol pi theiven kaki pa tuni tha pha hitabang phat phai pi wa pathin nang thangwa masawitin masipena hichlaya Impact TV Chipinthei Talkshow invite ni hin bol na chungwa hilaya staff yo se na chungwa ki pathu ka hin sein tu chunga Miss Pineapple Queen ka hin da na committee ho zala na amo in hitabang ai dop sang na ka nei ju wa yong hilai platform khong chani amo chunga ka ki pa in masipena gaming chu hile Jenny ning hoi them swan ta hin tu tua hi langol khopia khosa ka hi in kanu ming chu hi rating cha hin kapa ming chu tha thang a hin ucha mi thum ka hiwin ucha mi thum la alien pen ka hi hi chan chu hi ke maung ki phone na ki pau min nang ma ki phone na chunan nei tan na tu hin masapenin Impact TV channel ho thal hengin congratulations ka hin bole ka ki pa tu ni tha ikholim na choban ban na chi ta hitin ama sapenin tukum 2018 Pineapple Festival Pineapple Queen na hinla na chunga Impact TV Kuki channel thakhela ki papina kan phone na bana nang main leng thei aphat na le na Miss Pineapple khat ni zal chin leng thei phat na le e ho adinga them khat aphat chom na thei ni hin sei pi ding ho leng thei aphat na iti itiu le atui na cho aphat na hi zengin hi chi chung chona cho aphat na iti ting le leng thei vitamin C na azao hi in hi chi leng thei hi immune system ai lo le isunga dinga digestion ai lo le mit tha ha na dinga na chilaya hi amo benefit se ka tino me ki paum be se jinge a hi le hi chi lol hin nan hin nei masanga na hi chi Pineapple Festival na din masanga hi beauty pageant sian lang a hi lo le album choma na thon ho ana ai lo le adi in beauty pageant sa hi lol hin na hin nei kha tam mundang na din ho henge lol hin na chu hi le 2014 Chandel Miss Kut kha jong kana hi in chichung chona 2014 mama Miss July second runners up kana la in tu chung 2018 gap visa umzawa hi Miss Pineapple Queen chu ka hin kila ai tino me ti pau me Miss Kut jong na hi dan hin Miss Kut na pa na Miss Pineapple Queen ki pau le jing e hoi nam sungwa hi tabang nam level ayong dop sang na chung chona nam pi na dop sang na chung chona nang ma ding ayong kitil kho na thei ta hi ding ka ta sanin na ki pau me ai le hi beauty pageants ti ta lovin album ho jong na thok na mu zap jin na pi album na thom sat pe na hi lo le album izan ho na tho do tam ti ho chu me pi hon ka het nom bin nen se album ka thom sat pen iti teng le ina pana khong ki thep chu na mobile phone na khong ki kap ma ka tho chu lip sync ka bola video ki kap ama sa pen hin ki dei ba officially ka hin tho do chu hi le Hi Priya volume 4 ra ai uboi chung le leng chung lu photo mk la sa mel hoinu te ho ka album ma sa pen hiding a hin chizowa gangte ho na amo album mingwang chu ka heitan umon hangzo in ene te ming hilaya chu lungde I need you te la hona na chi hu a hi in a second chan na hin athum chan na chu hi le lungse sim tha ai mi album volume 2 hele kilomin chiwang chu hoita kan mel chi tapon aban kina chu hi le vai pheite ki ho vai pheite ho mama album zan lai aksi kiti hi chi album a hin aban na pa chu album mi wang chu khe tapo in leimu khong lang ho bol a hi cha chu hi ta ki pau me chuta le koin direction na bol wa na tho ham ti chu
director chu koi ham Hi Priya chui hile I het jingo em pau ni ho kep ama direction pin no ya hi in aban le hi umon hangzo ho to album ma kan ball ho mu chui hile direction chu usiam swanta ama lam kalanga hi in kasu mi lo le ama direction no ya hin tin aban kina chui hile zan lai asi album chu hile director adang ho wang chu director producer kha chang kana mel chi ta poye ani hwa ka cha ka tho chu hi jeng ki pau me kala ngai nom ta khai na thoi na lung set sim tha te kyang ka ngai nom ta he anom na sei hin abanin ki holim na chon na ban zom kin hitin acting le beauty pageant sina aki sam kai na hi lo le aki hi na ipi nang gel da na ne he nam ti chu masa pena aki hit na pen hin sei masa inge abai lam chang aki hit na choi le kha chu screen camera ki kap hin na ai chu beauty pageant ti ting le platform stage ha ki mang hi ye chi aki hit na hin aki ba na ti ting le mi hiam kharina ai ke ma experience jung ya chu ai nga sei le confidence na ai lo le ki humble hard work ai lo le ai ma ki chang ki ta san na nei chi chu aki ba na hin ten apolanga aki ba na ti ting le chun makeup ball ai lo le ki hoi zem na ki zem hoi chi chu ki ba na hi jing ki pau men ai le hi chi te ni lo thin na dinga he na ipp na ngai kho sam ti chu nen se pi thei dam enjoy kan sei ma banga chu hi chi te ni lo thin na dinga chu aki ba na pen hard work confidence na ai lo le faith nang ma ta san nei chi chu a hi pen ki pau men na ai le hichi acting le beauty pageants lama he na thlendi hian lang na kira na thlendi hitale hoi chin na thleng dem tele na thlen na aji chu ne hin se pi thei diu ha ka thlendi le to ka ki khu pe ni beauty pageant ka thlendi hi ji chu pam tele ka hi screen meeting hi ka hi poiti ka ki he chen ni na niam chu khat ai ma ki he chi lo ting le I ball khel ai lo mi ve da ki chang mai the beauty pageant ka lu na pa na hin lo hin yong na ai lo mi ngai sang na yong ka ha chan nin mi ngai sang na ka chan chu hi chu ken ka ki thlen pen di a hi e ka tia ki pau me na ale hi chi na khu pineapple festival ana ga lo dot pen chi crown hina ki pa pi nom the en chuma ba na hi chi pineapple festival ana ga pan na chunga he pineapple festival ki man dan he nang ma ngai da na a hoi na a hi lo le ki sem hoi be thei le na ti pi nang ma ngai dan ka het nom bin nen sei pi o mi meu se chu koi ma perfect pon na meu se ti tin la sem hoi bedding chu atam me ho society di a hen ga sei pineapple festival chilaya ka ga na a hoi na pen chu piam ti le ai ho ai mi nam sung ma na ai mi te thilgon festival khat state level ana hi good day lo wa state level a program dang khat dong inei hi hoi ka sa in thupi ka sa in ai wanga ga sem hoi be thei chu hi le ai ho society a lam kai alien alal ho ina hi chi festival ingai lut be wa na hi festival a ko na hi mi pi te on ai hin het theina ai hi thein dinga chu khat le khat ki to so ding chu chu ka dei se ki to so chu apoi mo pe ne le na hi le ki paum the jengin tu chana I ki holim na chu nom the jengin na ke yang nom ka sama ma jengin aban na hin dong be kit leng nang ma gel da na pineapple leng thei na ai ho ai mi tian jong ki hin so na thei ai lo le ai le hi ho I ga ho wa I ki hin so na thei ding wa lam pi nang ma ngai dan I pi ma al meu sia chu lam pi so ke na to a ega ne le cha ga sei da neu pe na ga sen thei tu I don ning le pineapple flavor ki don kha hin hi cha chu ibola ki lung neu di ham na hi chi le hi chan ge ya min dukan ai le dukan nin ta pineapple azau thei na thil a hin hung po do thea le chun hung po do na mun chu hi le low ball mi ho a ko na leng thei le an bola ko na hung po do hin hi chu chi pineapple low ball ho ke chu le henge pineapple leng thei lo wang chu ka bol kha hi pon hi zong le ken ka ga he thei don ke ma suggestion ka ga pi thei pen chu hi le low ball ho a ko na mi hemte ki thopi na ne ya na entrepreneurship ho business ball ai lo le hi chilai factory ho na la ko na supply in ball wa supply in ball a ko na hi expand na business expand ho ya le low ball mi te ading a chu hung khan to na hung hi be integrate no me ki pau me na to zong hi zaphal banana shake ki ti khat zong inei tawin na ki pa pium the jing wen zaphal banana shake bolte zong na chungwa
Impact TV Kuki channel ten jong ki pa pi na ka hin nei ve ken jong ka ki pa kana try kha ai tai japal bana na shek chu jong kana try na juice ka ti da sorry atui ma jing na ale aban banin na kholim ki jing tin ka nang ma chan chin khat het be nom khat o min na na ne wa pa na na them jil na lam thu sim them khat mi pi het theding in hin sei pyo kania wa pa thu sim ki sei le tu ni la ki sei sai lo mai te dan jong le chom la nga hin sei chom lom pe na hin sei le ke nursery KG1 hi Langola Mount Calvary School na hi chilai pha na chu tu abang hi om to bon school hi hi chi chu hilaya chun KG1 to nursery kana simin KG2 class 1 hi kapa transfer posting na mun na mun choma hi kit pha na chun school ming chu tu a hi school ming wang ki khel tan tu a successful ki ti in class 2 3 kasim ma hi boarding a economy na cycula kapa posting ong chikit phan hin game le sa class 3 4 5 6 an hi kana sim kinin chizo phanin class 7 hi kasim ding kon sa hin boina neu insung boina neu home zi in kani to kagangin kanan weng jomi vla imphal nor area om kagang to kani tu ating pibong hausa ipo pi sadar hilsa amani command ka kana kho sa in ai lungsi han zaling class 10 chan chui ta chung kani to kagangin innovate sui a hi in class 11 chu hi le sangai higher secondary infala kana simin class 11 kasim kumin kadam mozin break kana la in kum khat leke ho tabang break kana la phanin kahung ki tha pat kini ne le 12 so direct nga khong sim do atua hi mi bol bang ma mi sim za chu ka sim lai ta hi kati do me ki paum the jing na ale na pa posting na sei hi epi service posting hi dan ham ti jo kapa hi tu hi land revenue department na om hi in na ama ato wang chu ke ta point wang government service ti wang chu ken ki pau me ale cycle na no uma chu na cycle lang hui nun dan tham khat ne ding nang ma cycle lang chu nok na sa e hi lo le ept na sam cycle lang chu tham khat ne ni hi chen di ham nop ka sa di kaniau lai hi ji chun na hilaya choile pi ham nop sa lo no ngen adime ibam ti inul e pa kona ki gam hla hi ta zen boarding a kana min memories ang tam ta ka nei be pon na ibam ti le ka ge khelo le inja chu ka sei ke lo class 3 ka sim kum ke bo ka no mi le kilom cha chu ka ve sit phana chu khong po do ki he kum ki ma cha ki pao me kain do lo na pen kyang cycle la ka hi ale ki pao ma jing tu chana hi na ki holim na chuna ban jom len tu chana hi acting hian lang beauty pageant lang hiong le ti chun lo thing ten hong ma chal jing in na ki pa pi om na bana tu ni khoa he pathin lung sin adam sela chilai muna lo thin na puma ai chho thei je nyong ki pa thu ngen khain sei jing in na ne them lang na nyong ale he chi lo thin na tam pi na hin nei na bana he tu lai sim lai ho ko ma he phat man dan ai lo le sim lai ho het dinga ai lo le ngai dinga na sei no mo ma le ave ho viewers ho het ding in hin sei pi ti je kan te ka sim lam panga sei ding sim lai hi na za la ka sim lai chan khom pio ko ma ka sei nom chule ke wang chu henge myo si chuna kai ka perfect pen ka hi na za la ka sei hi pon ka hoina ai lo na ka thil bol do hoina ji a ka sei hi pon e banga ke ma piam collect na ke ma ki wa na ko na ka hin sei nom pen chu hi le thil khat ibo mo example a sei acting lang ilu ting le na thil dang lang yo ani ki gel khat o min hi ji chun acting lang ai ani ki su mo ne onom jin beauty pageant lang ti ting le beauty pageant lang a hi pi ham niau khat ani ki su mo ki ji in ibam ti le thil dang to ani ki kop ting le na hi ja chu ke ma on experience a ko na chu ka sei nom pen chu hi le time minutes spend hina aha pen a hi in question hong ki dong chu hoi ka sa ma in ke nom pam ti le hi chlai pen chu ke no ka ki humble na pen lai ta hi na time minutes bol ji chu hi chu ai ma ibon wa sim lai hi na zala ibam ti le ai ho to beauty pageant ka lut wanga chu le kha sim ka nga na a hi pon acting lang ka lut wang chu le kha sim ka nga na a hi pon na le kha sim to bona ki tho hi in khangdong hi ja chu time minutes bol ji keu hi lo win ilungel thil khat igon ten ilungel khat kisu boy sa lauding ibon na pena chu focus jing ka dei sa e chu ka sei no pena
ไอ้เลยกี่เป้าเหม็นนะพัดโจมปีมาดิวกระตาสนินอเวหอยไอ้เลยไอ้หัวไอ้มีคุกกี้ฟิล์มอินดัสทรีอะเห็นนะactor เห็นและ actress ยองเล็กคอยนั่งไงสร้างออกมาที่จูมีปีเหตุที่งานนี้ใช่ปีเดียวไอ้หัวไอ้มีละไอ้หัวคุกกี้เตล่าอติเลยกันนั่งไงสักกันนั่งไงสังเป็นนะไอ้เราเลยฟิล์มยองกันแบบนมเป็นก็หากันเป็นนมจะเลยเห็นโน่นไงเราตามจะเห็นผู้เดียจะมังอามาให้กันไงสังเป็นไอ้ก็ตีนมกี่เป้าเหม็นไอ้เลยฟิล์มหลังจูหุ่งหลุดตานี่เลยนั่งยอง actress ขัด celebrities ขัดนี่นะจัลจนนัลบั้มทอหอเทมขัดคลิปเทมขัดนาเวลหิตินนะพานาจิไลมุนาหงเกสเจนี่สอนตักอามาอย่างอัลบั้มทอฮิเจนอามาวิดีโอคลิปเทมขัดนาเวลหิติตะกินเชื่อไม่ทานสองบังเลยเฮนาบุญหัวมาไม่ทานทิมทุเจงสังลายเล่งดังว่าเพลงไม่ทานลุงได้กำลังส่งในหุ่นเจ้าสุดดันฮิโดยเลยเอาเทียมนั้นในบางมายินเกยสิบังลงเข้าในหุ่นแมวแนมดันฮิการในดินหินดันในเทนฮี Cause I want you to know that I need you ตุจุนตุนยาเกสนูเจนี่สอนตักa video clip suy na vetawin tun abanin Talkshow chu nomin ana chal ki taw hite yung na video clip sang no vetnom ta chu na vetawin na ke paum the jenge stale na tho dan ho imayo si chu vetnom no momin thanum the jengin na ke paum me ale ikholim na ban jom ta hitin inzo chu cookie film industry lang in sei hi ta jin na cookie film industry hi ipilampang ipi ki bol han lang hele cookie ho society a hi ki khan to sa zat dang hoi pha zo ding ham ti hi nang ma ngai dan them khat nen sei thei da cookie film industry iti ting le e ho society ai na industry ta beijing yo ini nai pon ama se pen khan to sa ning de industry chu industry ki ti pe chuna ki pum khat ten ki tha khat ante industry chu siam do ma sa lewen hung khang to in te tin ga gele ki pau me na example a chu theater hong ni nai po win na film aki release yong le release na di mun yong he ji po win in thoi yong he khan to na thei he na amun ki sa le ai le ki pau min abana khain do nom chu hi le Kuki chanu khat ta chanu khat hi na zalin na ai ho inam sung wa hi na po nat he lo le inam sung nat na kiti tante nam sung nat no he nang main ipi na po nat umam he lo le ipi ti ki sim phale na tiam inam sung tu tuwa ipoi na ho ipi sim phat dinga na de ipi po nat na iti la po nat na ngai na hin sim phat di ti on ke ka changa sia ka sim phat the hi pon hi jong le ke ma in ka ga piam ke a ko na na kapu nat pen ai lo le sem hoi thei pen ga ki ti le chun saving wang zo tamin akhat ben ke ma chang chi ayong ai ho society chu ka sem hoi zo the hi pon na hi jong le mi ai ho society a alam kai adlin alal aching athem ho in thil pha hin gon ting leo amon po nat anei ting leo amon apo nat na chu ai ho nyong amo ma ban no support wa ipo nat pi wa le chun abana chu sim phat thei ho chu khong ki pum khat le na cho si teng le chon hong ki sim phat thei in te ting ge gel ki pau me ki pau ma jing in na tun abanin ti khat na hin dong ki leng actress yong na hin na start le pageant yong na hin ki pa pi na chung chu na ka in do nom che hi le hi actor actress ho ai lo le nang ma actress ni hin na zala ai lo le pageants ni hin na zala he na chi le na wa len ho ai lo le kin ki man ho he na nang ma in na gen thei na ai lo le na ki pa na hi ti ho na ne ya he le them khat hin sei pi thei ding ham ki be acting la ngawang chu piam khat sa gen thei na ti le nop sa na ti yong le piam alai la o min asai ni yong kanai di pon na acting la nga he beauty pageant lang iti ting le chun Chandel Miss Good 2014 na chu kipa na su mil thelo khat moments khat ana hi kha in tu mo ban na chu mi o sen ene head ding wa tu chunga thu boi Chandel Miss Good 2018 platform ma hi chilaya hi
as a contestant wang kana hi tapon ke ma mo po na chele assistant choreographer ena ki mangcha hin assistant choreographer chunga screening jat chung kana hi in screening jat cha pana chu hilaya chu till aso 2018 tu chung miss ku chandela aso chu mi osen in head dungji wa chu hi blame yo se chu ke chunga chu ta banga khen nunga khat hina zala hi lo le khangdong khat hina zala kapu chu ken ka changa kapu diu chu iga agel teng le pham thil chu ke kum dol zat ho in apu dinga wang chu ha samo mong di ta hi jong le emeu se hi pathina iki nga ya na ta asan na khat thudi a ipan na khat a hi teng le chun tha na hi hoina nga ko nam te le bible ang se in kada in hoya ko na ipan pi hungam ting ke ma thing nang lam ka ve ti chu ka hin gel do jinga ha san na ka to teng le hi chia aso chu hi le mio se in clip video clip mayo in a mood yo him video clip chung chona ISTV Talkshow em pau ne ho kipin asaya yong chu iza so ke dia ama in question khat in a bole ama hi screen judge ho to committee ho sanga len zo pen ham ti in question khat in nei in ken ka len zo pen ya ti nayong ahi poi ti ju ka hil chet nomin kalien zo ahi pon assistant choreographer ai lo le screening judge mo pu na kanein ho a chu hilaya rehearsal sumse contestant yo se hi mun khana hu khoma subtitle ai lo le top 10 kilan na ding ai lo le ai sim miss ku title hen na dinga hi zanni zan thumo hi hung ki boi pe hin contestant ho hi jewang chon upawnyo em pawnyo ho kip ama wang hin a het pha lo mai the hi in hi chilanga asunga thu contestant ho ki go na a ki hon mo po kana mo po pinau ai lo le amo kana vet suidano mark kana pi dan ama in hi chi cho a het mil kha mai the hi in pi ta jong le ka sai nom pen chu hi le tu tua hi chlaya ka ko wa yong hi chi paper ho hi om so ke in mark ho akivet dung ja hin ken ka sai nom pen chu kha chu hi le me mi na zala tua henge tua wang tua hi ke hi ka sai banga screen mi yong screen na mi yong ka hi pon chu ka sai khel um mai thein ai wa ka sai khel lo na thudi pa ai lo le athing chela ke ma in lungtheng sela mi pi ho ko ma ka in sai nom chu hi le dunia hita banga platform chela ya impact tv Talkshow a hi ke man opportunity ka hong kila mi pi ho ko ma lo lungel ke ma in ai lo thil dan ai lo le ka lungel kan share pe dinga yong hi chi advantage kan kila hin hi che tu chunga hi miss ku chandel thu controversy hi chi social media hoang athang de in athang na chung chona yong thu hi phungle chang hwa yong ki sein ke henge chandel ku nia hi phungle chang tile pawneu yong ISTV Talkshow video clip yong atha in ai lo le status story ho yong ata do mabana cho hi chilaya Marina to ke ni het khan thei lo ti hovel an se yong cho henge ho kip ho no lo tam ti choile kum se le ele kumdang te kumdang nidang ayong beauty contest anake bol ji te le mio se cheer up na dinga contestant cheer up ai lo le crowd ho audience ho cheer up na dinga thu aniki sai jing hi ai le kumdang ho a chu ibola aniki khodo lo ai lo le ke in ka sai pen chu ibola tu chunga bo hung ki phung do ham ti yong hi ka question no me aje chu bolam tile mi him ga chu media khana personally attack ayong kala in na thu chu miss ku thu chu hi ta miss ku thu ta lawin ke ma in hi chi stage sa hi chi ka bol aside from Miss Good Beauty Pageant na thu thil ka bol a hi lo le social media thu ki sei ho hi chi uninvolved sa hi kadai pon na thingta sei le major thena thil hi ibola professional thena gelding email se thil gelding kadai sa ja chu kenyo thu hi a hi banga chi thei hen lang adi chat pa chu chi thei hen lang hile kadai sa in a hi wangin hilaya ke nong question ka bol nom pen chu hi le ke chu good committee elo le judge so sanga chu kalien a hi point ai banga mo pon ai ki pe responsibility ai ki pe elo le hi chelai arts and culture ho in mo pon ai pe ai chu amo to ki bang chena mo po khom dinga ai ngai lu jiwa hi chelai mo po dinga ai ko wa contestant ho ka boi pi ji chu good committee ho na head so ke deu a hi in hi chi a chu kenong ka thu do nom pen chu hi le screening judge upawnyo apangtan ala main event ni ama jat sa apan na chu ai le ibola chu good committee
cái good committee ho to cái ATA ai rồi lệ Ebola cho mà good committee ho good committee ho to ATA thì ai cha hi ama judge khat hi ale Ebola hi cha cho cái question Ebola ham katino min na good committee ho in question e bono me ke chun henge ho ka sapoye emeo se jo ka face se he mam tile risk ka kila ai le ka mo pu na cho alung ke dinga ka ki mo pu na ding he te ka ki gel tha thil kha chu ka ke nong ima cha thudia ka pan pole ima cha ka ki cha nong ka nei po in nu me e le khangdong khat hi na zala ai su min se thei ding dim se dong o me ka he en adi dia nu me hi nhiều khát ít hồ hiện na ayong kimin se thấy a hi ti chu kai nong ka ki het nin i jong le ka ki su min sit na ai ro le min ai su kai tha na go chu ma thil pha ai ka bola ai ro le ai su min sit na go wang chu ka dei poi ti ka sei no min na mi pi ho no ana thu ho hi ana gel phakit utin abale jela ya Hepau new win hichana thu good thu zawlowa personally thu adang asai no he ken kadai sa poi katino min na bi le hichalaya ka ko ma yong jo asid ho ku na hong ki bol no ho le mark ho pi ho chu ka ko ma so ke a hi in hi ji hi mi pi ti ho ko ma henge ke no ni dang phatin opportunity chance kan ne ya le chun hi ji hi abon wa imu thei dinga hum ding nga kan ke no pathen ko ma ngai sa to go ma ama phat ap cho nga jing te katin home abana ka sei be nom ki cho hi le chilaya haukip chanu no umlo tam haukip chanu po haukip chanu no umlo tam kip gen chanu po to le kip gen chanu no umlo tam kip gen chanu hong po ne chong loi hi le chong loi ai sadar hills kampo tip ka pha chan ge ya cho ka sei cho cái mà tại henge cái mà cái gì ấy bằng hi chi district level là thil ki gun kha cho cái mà khut ta cái mà dei sa ta ka bol a hi pon hi chi lai hi cái mà ka chunga ho ai lo le ka ko host kompi jampu hong ka do chi hi in e bola cho hi cha hi thu ka sei pe na hi e pho lo ta sanga e thip bi a ai sei sa ham ti chu ka sei no ma hi in abana ka sei be nom ki cho hi le hau kip ho bo se ka se yong a hipon ai le kip gen ho adang yong ka se in chongloi dang ho yong ka se in kampu pi hong ka se in sadar hil song ka se in ai le e bola chu chongloi dang ho thu ka se yong cho a sei lo wa ai lo le kip gen thu dang ka se yong cho sei lo ai le e bola chu hau kip bo wa focus sam ti yong hi ke ma le ke ma mi pi ho ko ma question khat ong ka hin do no min na chi chu bam ti le contestant a jaw chu hau kip bo se bon ken hau kip henge hau kip chu ka sei ta hi yong le hau kip chu ka ngai lu za la hau kip ka sei het ya chu ki ya thei meo se chu thil pha i gel di le na ama nong ga sei ding a chu Miss Universe a ki bol hill thil ki bol hill Miss Universe ki sana mong e ti ale chun ai ho Miss ku na yong chu henge a chu ti ale chun Miss Universe a Colombia ai lo le Philippines ai lo le gamdang ki sei ho chu le hita mi aga cheer up the ninga hoson asai cho hile hijrai to mi kilung mo no mo to na ma cham lo pi chola ei wanga hijrai kut thu ahung ei khat ahung ki boi pha na hi controversy ahung phan hai ni cha cha ge hoa hi ho kip thu i khat thu hi controversy niau khat o ma pan hai sang ta so do na dinga thiroi lai ki hol khoma hung ki phong do be ta banga hi akilo tan ken ga sai nom pen chile abala mi pi te hon video clip mayong ana viral na ana thang ai lo le tu chungku na contestant number 4 ati first runner pa 4 ati again 19 ka kona cho hi le ken 4 hi miss kut kala sa no ma pam hi chlaya ki phun zo wa is backstage sa ki tometi aki tomin epp ati yong dang yong ka za in hi cha cách thu chu miss kut ki phun zo wa hi pon henge miss kut ki phun ma sanga chu cái tom yong cho cái tom miem cho ilung hang pha ti people ham ti ke pon na cái tom yong cho hi pon ka o chuwang asangin thing se la sai ding in first top 10 top 5 kilena mark hi ke mata in ka sai pon jampule em pau ne ho ki ama ni mama in screening up na mark ki counting rehearsal mark ki counting ati in hi che pha na azaw loading ati pha na chu kenong
mark to screening rehearsal mark hoilaya kivedam kivelo diam ta hi backstage sa contestant ho adang ho yong chen chini tha umong za so ke ding ailo le midang adang umong za so ke ding zampu question ka bowling hi chipe ta chun ei wanga don bu na ima cha ine nei povin na don bu na ima cha ine nei lo chu chom kha zo hin nu te ho tham kha backstage sa alam kai ho arts and culture mo po ho in screening rehearsal mark chu ki zau sa ta lo di he ahung ti in akon chi na chun chi pha na chu ke no kam mo po na responsibility khat ai ki pi je a chu ke decision a chu chi te ka ti na hi po in na ei wanga ke yong as a contestant experience khat ka nei a hi im contestant experience ka nei chu chung chona mo ban chu chung chona chu tu chunga miss ku chandil crown Miss Good Chandil crown first runner up second runner up crown hi ke ma in ngai lu ta le lunggel na adi ta pa po do dinga hi chi ai lo Miss Good hi mundang ayong ho Manipur hai corruption ppm ti favor za ki bolti thu hi ke ha san ke ma ka zauna experience kana nei sa hi ta hi da chu crown ka chope na hi lunggel ta hi chi aki khuding hi na thudi aki khuding ei lo le mi pi te ambassador khat na role model khat hi pum pum aki khuding a hi lunggel nei ta hi chi crown hi donate kan bol a hi hi chi crown donate kan bol to hi le hi chi la ya hong lung lut ki le hen screening rehearsal mark question kan bol na hi thu doi ma cha ki nei lo wa nupi lam kai tham khat in mark ta lo the ati a chun ke hin bi ham ke ma hi site lang khana e koi do ai lo le thili ki bol ta bangao hu ka sai in contestant favor ka nei mana ka bol hi pon ke nong thudi ka bol nom je a cho bi ham pon na ka nei in henge ka hi so mane chom kha cho ka hi so mane ai wa nga he paung ne win mi khat nong avu e ati in mi khat avu e ke dim pusa khat avu e tin ai le ken man kan do nom che la pusa khat ka wa le ke yong je ti e ki mo tha so ta dem ti hin ka gelen pusa khat ka vu e ka ti kan le ge le hi chila ya mark ja khong ki so pe ta tona ka to wa khong din do pe chu a hi in khong kalung hang khong din do a hi in na hi chu kalung hang khong din do na aji chu a hi le screening rehearsal mark ka do a koi ma chan don bu nei nei la zampu in ama in nang ipi gela ipi na ki sa ipi an bol pi bol thai na ki nei ya ta thoi do cho hi ji pe ta chu ke no ke i ma cha ka hi poye hi jong le koi hian lang million milal hi hian lang hi jong le pathin ei ho chung a hi pathin kalwal ti asang zo mi om poi ti hi kana sei a hi in koi hian lang alien ala aching athiam is ips an koi hi jong le mi he mo se chu ki bang chi dinga pathin a sem a hin ei ho chung kal la koi ma cha asang jep a pon asang pen chu pathin a he ti hin kana sei a hi in ai hi wanga epi thu hi thil hi adi thelo ta banga hum ding hi ke nong ka pu na wal ta inai le pressure chu mi tham khat ho in yong backstage sam ho nang thil hi aki bol hi adi thei ta po adi thelo thila tai ti se pan pressure chu ke ko ma hum ta I bolam ti le ami skut phong do di hi zampu to ke ka hi tan na zampu to ke ka hi in ai le good hi kong ki gel hamo kong ki gel mark hi achi banga achi lo phana chu ken no ken ka het dung zu ya chu ka het mi lo le mark tu chan ge ya mark record dung zu ya hi ken for a hi mark asang pe ne tin ka mu in hi chi mark asang pen chu mark asang pen ja chu ken ong hin ibola miss good hi a hi lo wa ki khu di ham ga ti in a hi le lang khana hi chi thu ki boi lai ta em pau ne ho ki ama hi backstage sa hungin miss good phong do loi te miss good phong do dingin ahung te min ai le ama mama inong as a judge na guest judge khat a hi na a screening rehearsal mak zau to lo de ti a ke ko ma a seiwang a hi po in backstage sa mi tham khanin approve yong witness song so ke in ke ma in ka zo ka ki sem thu yong a hi pon ta ke ma in ke hedung ja kan se a hi in ama mama in a sei in a hi le ti da na screening rehearsal mark judge khat in zau to lo ding he ati thei de ham e boram ti le contestant ho ability or personality aneyo chu ke ho in ani ho henge screening a che paune no a he de hing contestant ho chu koi deserving pe nam ti cho mo no amit na aga mu thei dinga cho in he chu chung chona amit amu ke hi lowin ke mo ho in ni thum kong ki loi khom na amu ho kong het dung zui wa cho asung wa a personality chu ke ho ke example le good committee lam kai nu pi tham kho ke ho zo in ka het ama sanga ka het zep diu ham sei khel hi le ka het zep diu ham ka ti no min na ma yo an ki pi a hin rehearsal sung se hin hi za chu
ni jini hu a chi thu hong boi pha na hi miss kut ki phong do ding ko na hi pressure hi ka mu le tan ke ma chang ke ka changa hi koi ma cha in pham backup nei lo elo piam khat ka changa ki bol ta banga hi kila sit na yung kong nei ta in hila sit na kanei za kong li so in ele miss kut form ala mana chu ka ki tom yung hi de po in thing ta se le contestant yo se chu koi ma cha favor jom na yung kanei po ye abon wa khat in catwalk a thep lo yong le ji ke ma chu ka theme ka ti ne pon ka su to pi a ibam te ke ma thep na hi lawa amo a bol dung ja chu awa je bo chu ka hilen ki bang so abon wa ki bang so ke ya ka hil la ka ngai lut ka ki wa bo hi in bam ti le ke yong chu amo goal be bo ka hin lai na chuti han yong ka hi pon ka goal bang amo in ai za win na discipline wa ita maintain win ai za win kum khat goal khat leng khat ki hi yong le e piam mo po na assistant choreographer amo chu ke ho to kut committee no ya umeti ji za na chu discipline maintain hoi ta abol hi in this boram de discipline maintain yong chu beauty pageant khat hina hi overall im yo se hong ki ve a hi ji chun amon hoi ta maintain win boram ti le amo chu mi beauty contest hi pang ni na sei banga chu me hoi bo sa ki ve hi pon na me hoi bo sa ki ve lo za chu discipline ai lo le talent ai lo personality mi to khau dan ai lo le ki ho ji dan ai lo ki ho lim si chung chona beauty pageant khat hi pa na chalo thela catwalk a hi in na abale dress designer ho best designer hong kileng a hi in dress dan ho yong mo yong alo hi chung chu beauty contest alo thelo a hi ji chun hi chung chu mon ha kam bola hong ki bolin hi ji a chu ka sai nom pen choi le a chu ti ta le beauty pageant a guest judge so in na ita hi screening rehearsal mark zau talo di ati thia le chun committee ho in ka sai no ben chule committee ho in ama ko ma power chuna power chu api uhi ta le ai le dunya screening ki bol rehearsal ni thum munchom choma pana contestant somni le thum hunga ki bol ho hi ai le umlo the hi tai ka ti no me thing sela sei le ke yong contestant khat kana hi in munchom ma kana chi in hi ta hi thu ho sunga he committee wang kana hi pon pi mo pon kana nei pon ba nga contestant ho ga be the dinga cho mi tham khat adi thelo thilong khat ji chun tu chunga ku nai piam kaga ke strict sa in ti di dan he strict na ka bol sunga mark chi dan ho pi dan ho cho bam the contestant khat pen ai deserving pen na kyam bola bam ti a deserving pen in alla ai lo le amak de fair thena ki bola le tu chunga miss ku nu yo ama yong ki pa thena di hi na abale adang ho yong contestant dang ho na akipa kom video hi im ai wang thil chu alam lo ang ta ting le mi contestant sung ki ka ang no moto na hello le ki vet da na hum so thein tu chunga thu hong boi je hin ke ma nong tu chunga miss kut lan yo ka vet da man yo hi pon ka mu thu da man ai lo le i khat man yo hi po in ama du ke ni ka ang kilung no moto na hum do ding ta bangin ka he in ama nong ke yo ngel le miss kut la sa nom lo je ai ta hi khat hin te ti mai the hello le mi pi hon ga ya ding a cho je for nu cho la sa nom ja cho miss kut nu ala sa nom chi ti ho zo hum a hi ta ji chun na hi ja chun ken miss kut nu cho la da hen lang for nu cho la hen lang ti aka bon na yo ima cha hi pon ka sai nom pen choi le contestant yo si no he din ke nong contestant khat kan hi ji chun mark cho bona fair achia le chun miss kut nu in amomwa first runner up ki san te yong le a miss kut sang a first runner up ki san nong ki pata ki san the hin na fair thena ki bola hi le abale moma second runner up nu yong cho miss kut ana hi khata le chon ama fair thena ki bola sama ki pata san de hi in na hitia cho fair thena thilo si adi ai bola mi yo si alung cham ki min na lunga satisfaction ki nei jing in na aki ham bola dung ji a cho abana kain sei be kit nom cho hi le tu chunga Talkshow sei empau ne ho ki pen asei na join ke yong chandial miss kut 2014 to pineapple miss queen 2018 na ken adi lo ka bol hele aman la yong cho a fake ki the he hita bang hi piam Talkshow ai lo le na channel khana a hi thei maybe or maybe not kiti ho hi mi khat na personally hi in personally ke coming yong apha hi ji chun ke ko ma hi ibola hi chana hi lung pu na anei ham ti ka sei no me ban ti le ama jat sei ta na jat so ama sei banga jat so ama ke se hi pon na jat khanin assistant choreographer ai lo le
host khat hin zala hi ta chu ei etek ham ai lo le feeling dang khat ania ei etek ham tiong hi ka question no min na ibam ti le media ho hi kichep na hi pon na ama lungel de pam ka chunga mo asa na mo yo le khat ma yo le hi chu ke ko ma face to face a ki ho wa chu i khat thei a hi in ei banga ke miss good la miss pineapple queen 2018 fake a hi thei a hi e ti chu si cho ka ngai nom poi ka ti nom na mi pi yo pang nyo cho e la he the mi khat yong a hi ja chon ama yong chon hi chi lunggel cho alung hang pe na asei yong hi mai the na banga alung hang na chu ama in ibola lung hang ham ga ti alung hang na ding ti le guest judge kat in assistant choreographer host kat koma lunghang na ham ai lo le epi personal lunghang na ham ani chu ke ni hi chite ni chu ka het khan thei pon na question ga do nom pen chu ka sai nom ki chu ali le tu chunga chandel good 2018 na hina kami ko ma clarification khat na hi chi opportunity kan kila nga ta clarification ga sai nom pen chu hi le assistant choreographer ka hi in abale rehearsal sungsia contestant ho boipi catwalk le poster bose ko boipi hi po in rehearsal sungsia ang contestant ho mark pi ang kapan hi in abale main event ya miss good nia zana chu alo theilowa beauty pageant mo pona kine phana chun compare wang ka hi po in beauty pageant host ka hi no me ti chu clarify ka bono men abale paunyo ho ki pi ama hi screening judge hi in screening judge bana main event ya judge hi ati chu mio sen head can thai na ding wa chu ka sai no ma hi in kamo po na yong chu na head di hi tan kamo po na ni head dung zui wa chu athilung ki ball dan hi ibiza ki ball ham ai lo le koi zo penin ka head hon di ham ai lo le koi chun ka ki them chan gut na yong hi po na ama ka themo ka chan sa gut na yong hi po ka ki them chan gut na yong hi po mo po na dung zui responsibility dung zui a hemi ana ki mo po na chu koi penin a head di ham ti chu chi chan chu ka sai nom pe chỉ bảo mày anh là lung linh lao hiện lần ai chú ý nên ipi cái ball rong lên na ở trái nên chú bắt thiên hi thâu lên na thì chun năng chú năng đi ai bồi ai lâu lên năng chú đi bồi cái tin này bổn na tu chung thu cái ball đàn họ hay thiếu cái ball đàn họ hay bắt thiên nên rong ai họ nắm sung cái xel na hiện bộ lụt nôm gì ai na ít họ ai họ in sung cái cả cái lệ ai họ nắm sung cái cả hay iki ngai lut ben ding wa so join lao hitin aselangin lapo hitin na nayong nalhasit na iza num jong de pathenin lampi hin gong in tin aphalanga na hin puiding heti chu kinyam jing pumin na ngai nang na ke pau me ale iki ho na yong chong so jap tan hi chen cham khat break na lai te ole impact tv Kuki channel Talkshow tu to ki bol he na vezo se na bonun phát dòng hung sọt tạ diện break trong khát nó lao hết tin dấu phát tiếng lệ trong khát ít cái hồ lim bên là lại bay điều thì chun tiệm nó không kỹ này
วินตุนตอกโซโจนั่นเองไปกิตาวเฮเตไอ้เล่นุงะเจนี่นายองน้องไวทงกิตันเบรกยองกิจใจตันเกี่ยวลิมนุจนบ้านจอมกิตายตินน่ะอาจารย์นลำจงเฮตันเฮจิจุนมีปีหัวเฮงกิปาทูใช้นมให้เราเลยติบนั่นนมนั่นเนี่ยเลยตู้เห็นไม่เห็นในปีนที่จูก็เห็นเฮ็ดสายอะไรกันติบไปก็คิดไปมาสเปนไอ้ไงลูหัวนะตูจันเกียไอ้สปอร์ตจริงไอ้ตัวสดจริงหัวหัวจุงจากคิดไปอินไอ้ตาสันจริงเดียไอ้ตาสันจริงปองหัวไอ้ไงเกี่ยวเลยไอ้ตาสันจริงตาสันฮีห้อยสุมากิจเทียงไอ้ฮิปอนนะตาสันในกิติฮีมันตั้มก็เสียนมีในตาสันจริงหัวจงไอ้ก็คิดปะดีเสียนงะเสียกิติงาจูเมคอัพดีไซเนอร์ตีเด็กเกี่ยมาจังเจคงคิดปะทุ่งเสียตังเองก็จีเดียวจะเมคอัพดีไซเนอร์มาแค่ปนินคิดปะทุ่งเสียกันนี้ตัวกังน่ะจะมีเวลาอามานี่ก็มันก็คิดปะอินกันนี้ตัวกังก็บอกแล้วเสียไอ้ตัวสดจริงปังไอ้หินจะจุงจนะกันนู่นเลยกับป้าจงไอ้หินก็เที่ยวบอลในยอดตาสันในอินบอลหินบอลด้านที่ในโปอินตาสันในอินจะจงก็คิดปะอินบาเลก็ลอยกับไปหัวไอ้ไงรู้จังหัวแบบลอยกันในสุนฮีลอยกันในหัวโจเสียฮีก็คิดเกี่ยมาลอยหัวฮีมวยไอ้ตาสันจริงน่ะไอ้ตะบังยินอีกขจงเลยไอ้ตาสันในเนี่ยว่าไอ้ไงรู้ว่ามุนจมเจ้าอะไรจริงเลยมวยก็ก้มเจ้าหิยองเลยปันละนาเทียปันนาบาเลยตาวนาฮิเห็นลังปีลำปังหิยองเลยไอ้เกี่ยวตัวจริงว่าบานาก็เวียงก็หัวเวียงมีปีที่หัวน้องน่ะนุ่งขังท่าหินจาละอามามีบอลดอกเราในหินบอลดอกดิ้งกินปีเมตีไอ้ตาสันจริงจีตาสันเราจะก็กิปาทุกข์เสียจริงตาไอ้น่าตาสันจุงจนว่านะกิปามันอาจารย์น้ำมองมัวกันดอกน้องจนะไอ้ที่ Impact TV Kuki Channel เฮไอ้ปีอภัทโจมนั่นเฮน้ำเฮเราเลยไอ้ปีที่กิเซมหอยเบลเลยน้ำสูงเหี้ยจอยสังเทเดียมตีทำหันเห็นใส่ปีเทเดียมImpact ตัวนี้Talkshowกันในน้ำมัน Impact TV Kuki Channel นะเฮลายอภัทโจมนั่นเป็นตีแต่เลยฮิจิลายแพลตฟอร์มปนเฮมีปีที่หัวทูกัมปั๊มเฮลามุนดังไงยองเลย TV cable channel na nevezo te yong le YouTube tu lai khanga internet khanga hi phanin mun chom che gampam foreigner isopi ule naw te hora amu thei khat hi chi aphat som na khat hi in na hi chi aphat som na ba na hi sem hoi be thei chu hi le cái cái xây mấy mẹ không phải đi thay xem hồi về thấy thì để cái bò thì mà cái này bò in ai bảo chỉ xem hồi về thấy thì để chốn Impact TV Kuki channel Talkshow hi ai hồi nam society khát nào hi tập bằng channel khát in về thì hi phong ra lui tin na abale mun chom chi khát yong em inam mi ai le ima society ho ichana hi khang to tam ichana hi hoi lai chan apha tam ti yong hi na he jing na ding wa chu hi chila hi Impact TV Kuki channel long hi hi thei chana spread ball tin na expand ball tin akhan to be na ding wa bale ball mình subscribe ball về lăng like in ball gì like ball phía về lăng và lẽ xem họ về thế lẽ mình hilayat na tong ho na Impact TV na tong ho in amo in angai chat ro dei chat ga sai ding anyo pen se camera te helang ipi te jong le studio ki ban cha na thil ho na a hi ngai chat dim tam ta hung mai te hi hi chi chu awat khat phating le thil khat cho alot hin lo na na pona 100% cho alhing zo ding thei alhing zo lo ding thil ta bang hu mai thei hin ema amon angai chat naw thil hu pha ting le mi pi ti hon na amho voice cho ngai pi jing hitin alungelo cho bale amho agonu athilu aniau cha ngai cha jing ho hi mi pi e ho cái mà用ball thì mà em chắc cái này bọn em vàng ít thô không pi thấy thì anh thà lấy dùng cái thô không pi tin amo lung gel hi ngay là dinh để tiệt cái say nôm pe anh cái gã say về nôm cái hấp nôm về cái hi chỗ là tu nhà thu cái say yo say hi coi mà cha cái khát coi mà cha có lung khát na dinga cái say yo hi bọn em vàng cái mà bọn na dung zuya ai rồi cái mà lung gel không say hi ni là Impact TV Kuki channel là hi coi mà cha ase la nga gel wa thila ki say yo say apha gel apha so ding he ti chu gel ui tin ase ding I hola le chon ase lai tam ta ma hin mi em cho hi ase lai yo se su sem phathei dinga emeo ilung gel lo gel ki sem pha ma saw hi tin emeo se pha gel ma saw te chi chu ka tem no he
ki paum be se jing nunga je ni tu ni khoa na phat man tam ta boi le ang na chunan da tha ana chilaya impact tv Kuki channel talk show adinga hong kalson chunga ama sapenin ki pa thu khain sei jing na conclusion yong hin bol tau tin a chaina lam jong hitain maba na jong na to gun ho pathen na mapui jing in tin na yong na dam selin lang na to gun ho pathen in lot hin na pe jing ta han impact tv Kuki Chipinthei talk show na vezo se tunil ha pha na jeni son tak ke phat ma sa chu out of station ti chu mun choma num ji chun a pha chain interview yong ki bol thei pon ji chun tunil ha I bol thei ji win pathini thangwa win chuting le tunil ha hong ki sei ho chu nampi na thei ho jo se adam theina dingin thileu se hi a phalamin law hitin namsunga he koi chomyong hi powin a pha pha ai ki la to wa le ti chu asia I ma chai la loading win mi pi ho henga abezo si han na ngai zo si nge na sta le team na hong ki ne sta le abana guest talk show aban in nei kit ta ka se win ananga jingote guest koi hong he powin ye chun na bon chawin mang pha